Ubak Primson Makdo obde kurtong yikun election MLA nom sning constituency nang parti HSPDP hane kasngi ulai kublai kerpang yakin nong kersian kipalawan poi ha kasngi scrutiny ha DC office bat haswa bikin late pai lagi ying kisam kila ilum lang hamadan dihar na banta bania perkhat kumnoban penklan cucu ya kejing lap election nang nesya kaman kaba menta kadang sa setang kumbakat to kenesngi haswa kasngi te vote Ubak Primson Makdo ulong ba udap da kejing kermen ba unjob bet ha kene election MLA namar kejing i jong kipat ba yau bat kum juru ya ke parti HSPDP laidon langru hakane ngi no presiden jong ke parti Naribhoi uba PB Seliang lembat kiwe de kinong ilam jong ke parti rengkat bat kita kinong kersian ngaladon ru kejing kerman bagi pat ba jungi katne kiyawan wat akajin petip ke batang sisgiru impoi ba sakatong dengan kerman ru ba nangne sakman mapi ki primary unit ki badan nangne lese ki don kumbasan thon report li ki primary unit ma Lesa kim la banpoi baro namar ba kajing kerdo kali hatuk akadek ki kniat si te kermen ba itu ki primary unit ki ba khamla banwan ru kindang ya tre hipo ki primary unit jongpi ba pasutu ya kanang rem jong parti ba ya kanang rem jonga kumba ngalasa ikan hakiwai ki jingilang kanang rem jonga hi kadai banrat ding khong ya ki jing jing jenjar jong kinong song snang jong ko sing ko sansi ki odam plywood mau kena semula kita meyok kami jam ila syam jinjar bah po konsensi dan bayok kami jam bayok kam dei ki pred bena syabar jong konsensi sudah na syabar jong ke distrik sudah cabut manginang ne yo mano tega dei gektor bangin sutu jit ya utraisnong ya no nirap irap ya ki traisnong hi ki basa po konsensi jong kata kadai kawai kanong rim junga ba akwa manirap bet yaki paradok prasnam yaki traisnong jong ka konsensi kamtame ban hapo mesti konsensi jingi kidang buan kiba im hakarap karyang akbala mo kidang ki polisi ba fair bingila manirap ibi enre kidang mikmat jongi kila supun sup yata kata kajing kular juki syuak election mentang tadi kapore fi ban perkhat ban kersani nga bagi nonra bundli ki project na bundli ki scheme nabenta garoi kapar nabenta ki nongrap jongi nabenta ki kena bumyo kamyo jam in kadala ngila ngide nonra hapo ka konstitusi jongi but na ku blayru yaki Perlok juga ki balai don rekat baru si kata dan ban kampanye ga election bat ngilala on bersutu ya ki nongsung snong jugi khantam syaki snong nong kendong ki ban sutu ma layo pisa mut kata kala dei bangila jit ban masjid ya uti kino mekman da yo bisa ndrai nakaliang jonga nga kaparai bisa ino inoro kapat ai bisa mta ndrai katne kinong kersian jonga kiba ladon aktif kejan ki parlok ki balai don rangkat bengi ki primary unit ki ba ya hok hala ki jong ki unit jungki ban wanra ya kata ke development le banra ya kata ke roi kepar hak isnong ki thau jongi bat ngakermen ro bahawna usnem arar fulai impoi be sakatwang bat kajing karsan jong piwe ngakermen bah ka arterik yen sayo ya katakan nam ladu bat nginsa la bersyakri ya fi kinong song jongka umsing konsensi jela ke perkhat tang nang betaka pla ladi sibat lai dan kam ngisgo aku ble ya gini kisdam beladap bara jirang kalayo here ngimtip kata kajingyo kajongka hadu kadno kalong ka besisa nama kata kadao ha bangijit iginong ikmat ngidan kam banjit ya kita kibadon ya kajingmut kabayar kenang ban penmento ya pi kipaiba mentakwa ali senran ukur tong tapi ompoi sekejaka namar bakhapnya apalat tinama kata kadang ngidon kami kinong mikmat kibawanra eki development ha kisinong kita dujungi omni kata ban haga district hi barakawai ka umrai kalran kam ya ka umrai subdivision nangta ketika jirang kalran kam kenang banginom ya khapnya asu kumbak khapnya abene tinama kata-kata hakan ikas janmir ka pementa ngasgo ban kerpat ya pi bak parti ke jongi ha bagi jet ya ki kertong ngilada ban ya keren lupa iki ha ba pidlet apo assembly
le nakabanta ka district, le nakabanta ka constituency ki jongpi, bat nakabanta ka Judge Benriu khasi ki jongi. Tingis ko man ay kuble ya pigi ba kibasa asyutam, pilasa ya ka jingshit kasngi, pilasa ya ka jingshat khan mene namar ka jingblak nyamala aban punpoy hakapor kapapiang ka di jaka. Dan rangi ay kuble si kada AAP bakat ni pilum, bat nang ni syakmat. Henriu teliki benai, henriu nyo benai, pilisa asyutam. Bat unyo kurtang ujungi, samanta artiyo, yakot, yawer, ki parlok, ki parajor, ki jompi, kapor kadang biang, bagin kelat ya, keladam, bagin ay kacing kersyan, ya ibah primson makdo, ngimdan kacing atatian, ban pau sa utang jong kacing job. Namar habayle election ngataray omdon ni ubile banrem, barok khot ukwa, banile banjob, habayle football, kano ka team ka bami na ying kamong bangi hapangile ilak football bangin rambek bangin jobek terima kata daw ngidan ka jingat ka paskam baki babon kinong kersyan jong ka party HSPDP na do ka por kabasen ya ka kibabon kinong kersyan kidey kinong kersyan kibajarjar ladawami makna sa pukarali ladawan makna sa skutiniru handray kaput housing. Yang kadang kenti ka mamanta haman lagi primary net nga sugoto. Bawa lada pimsyam lawan bansendran yu kurtang nawar sugoto basap ekay tang kasni. Haraja ka barskuti ni ngamla ban poy nakataw jong kajinghang kali. Dan haki polling station nga tiap biang-biang baki ng kursan jong ka party ka jongi kiyang scam baka arpun ya uturek kinyon bet ya upudam housing. Dan nama kata-kataw wat lam do jing kerman ngan ong ipi.